KHASI Students Union Ranikor Circle kalabu Jingkylli Halor ke Jingai ya ke epic Shaway ubriu ubadai Nong Bangladesh. U President ke KSU Ranikor Circle uba Markoni Thongni ula ong ba uni ubriu ubadai Nong Bangladesh ya ubalatip kerteng kum Urana Ahmed udai utrai jong ke Hotel City Palace Halapalang. Bad ubadai ukurem jong ke wei kalong keme garu na Raja Para. Katanat Anti-Narcotics Task Force Dangshan kalayo kurup ya kidawai kuli balatip kum uyaba tablet na kani ke hotel bad kila kemru ya ukenum jong uba markani ula dawa banyo ikijing pensyai na kibor badai kmi Amar ula simua yang te po lapalang pun kador bar sinong lapalang kapte ya ni bode na po bangla dari na kale ni kumni bar jang sinong mitep ke bode na po Bangladesh kuno bila mitep di bawla ayo Inamur bawa lagi hotel ini terpagi berkat bawa suai ke hotel. Jadi kita di nak lagi keseng di bawah air bawah jalan ini nanti bagi buat distrik lu kibatif bah kini ban tuan marlo, polis marlo ini beliau ini bersuplai dalam bentuk